Tayu Mang Peot keur di jero stadion, posisinya di timur ke selatan nyalurnya. Kondisi stadion Sijalak Harupat tah sigah kieu. Tribun timur, ieu tribun selatan. Oke, urang lanjut ke tribun barat, urang gaskeun kondisi terkinina. Saya masih di selatan baraya, tak di hareup barat. Di posisi tribun barat baraya tah gaskeun baraya. Tribun barat stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Madodet mengerikan. Cuma tribun utara baraya. Mantap. Tribun kasual mantap. Untuk tadi di selatan biasanya mah sok dipakai tribun bomber baraya kan. Dari Madodet. Iya posisi tribun timur ke tribun utara update na baraya. Pedagang mah sepi, tapi mun di hareup mah loba. Mantap. Oke lur, ya jadi pas tribun timurnya. Namun iya update halaman parkir tribun timur barayanya. Itu lawang gerbang utama tuh. Kang Jum. Kehalangan euy ku tangkal euy. Tah luar. Gerbang utama gaskeun. Mantap bersih. Welcome Persib Bandung Liga 1 2025-2026.